Fantastic afternoon. I was here somewhere kwaba. Good evening, Sama. Actually, kufu. Ni ade bro se Premtobre wo Kasee ti tamochuku na yam famro na men chekra na majemu ama Madam Fish na watu aso de ama kama. Yes, kejwa na kasa ni Kasee du bodi na ma hwe sabi obi fimu a on say 1 week. Asa ni aba be ye no. Ne ukwa Argentina. Dia ba ne se sa omoje ai World Cup no ye se ai bosumi o. Eto mu di bosome ya se mu de mu kuku etire too much adie ben ani ase de jai modro ye de magazine bi o UK o de no agyi mu nyasam ketwa de bi on se na o chire tin bu akogya ne tin nwini mu na mo kasa na o chire mu so no go so ne tia go so ne ba so no fa mpaibo ne meditation ni agro kasa sa chire nyankopon ma go ne mra sa o frebo na bo aba na wa hye ti tu mu se chairman ni oh, yeah, bad. Oh, looking fine, pa, near the idea. Then that's why I saw baby you. Oh, Ghana, because oh, ye. I've got some treat me, quan uncle, see. Because oh, ye. So, I want to go to now, book radio, because any oh, ye, you cry. See, Belly Halland. I'm not so dear, and here, the abandon. Eti, I thought I'd be a member dear. Crab the say animal son of you are. Yea, baby, Brina, more mau, baby. I thought one can't show my sa pele wuye ne wore mu ne yakwa ne wore mu a watro ga bi din wade ne mu geis wotiase ne wasem ba mere bi ma ye kan mo brashe ne se o osenya ne ba no hwe watro ga din wa wul ni mu ga ni yes o se just ne sika ne bi ho ne ma ye mfama ne ba no je se ne yiri ni mu o se o ba bi me mani ntwa ho ntwa mo ho you cut yourself and cut yourself Maria kwasha oboko to wuye ni se no kaise oba bi for nashim na se be ya na yire so a world de kokon kra kon gba atwom se ne ba no ti bomfa sikari kakra ma no na fe mumfa ayisusu kakra emfa ma no ti patcho pele enso de eno no and they ultimately say yes hey pele well eno ne se na nsem no so esiatie na ne o ma no mane bi o a yi na se ne nkrofo bae mba pa no Wesi mo fa no say wo fa no na busuanfo nim obi aba se ne bibi ne pele obi bi ni na busuanfo nim boy ti ma cho pele so de ekoso no dum so nya ga na pe wa na Liverpool boro an dum esumpani o now you say the match review panel na so ahwe say penalty no na penalty anya pere na say e Gold Stars player ne nsa ani aje penalty ti akotoko tina say referee no ni so brim no kakra te dan be ka school fees asem cheo exist to say school fees boy ya de no anya sam ketwa eti am say na no so wo dwe ne ba no school fees ho eti boy no bo we cross we yes why phone queues e no gina board mu no wo di ne tene ope bia te fefe no ma meyi na no de nti a penalty no giti akotoko no wa eti meyi na no ye dia no mo retabu ahwe ntim eti yen hwe penalty no ha de ke sa mo ka bia wo nti ke se pe me sema amane buafu ti cross on de ba mu e ko wie mu nipa ne se ko na ma aye manyamanya ho te bia wa hu but o gidi anu I careful ti throw in course anu nipa tri ko wie mu za say bo Gold Stars player ne nsa so anya kotoko ni ne ball no to ba ko kire mu de nti asa ono e bi o ze to da bia abamofo ne sa mo kongure mo so mo tibi ko ku hu aboa o mbe hwitu aboa na da ne nipa na fie so ku nipa nti e bia ono ni so hu se kotoko player de ho kan ne no sa no o be de no approve ti improve nti chema o kwa ya was mpacho mo fan born ncheme enko ya obo ho na so be yesi kwa de no video aba che say mo prayer no ensa e bo onipu de no so wan asema no abuza and Madam Fish stand by me ye Madam Fish na want to aso yes bena paribo 20 Sergio Manocho and by now the nakasa kakejwa ne ho Kasee du body ne ko so ahwe